dangaro din pagtrabaho mi di Manila, anak ka. Wuntatang, naala ak iti inaplayak. Iso nga agpa Manila ak intun Lunes. Manya kaya trabaho. Anya ko mapahingay. Opisina ti pagtrabaho ak tatang. Ay nawaw. Ano kasta mangopisina kan taon, anak ka. Wuntatang, Ay no, kamo dyan na. Adanton mayat a pagtrabahoam. sigurado nga adun to ti umapal tatang. Sigurado Nay. Ay, di mo na tagpalastukan ako Narigat. Ang mga panunutin da. Para magka. Wan ka di tatang. Mano kayo laang anang ibagaak. Iti may papan iti panagtrabaho ijay Manila. Pudno ka day, tinadamag ka, Lore, anak ka. Ijay Manila ka na, ti pagtrabahuan ni Karen. Asino ti nakadamagan niyo iti day tananang? Diyak pa'y ngamin nakasarita ti kumarek. Isumot ti istorya dagiti kaaruba da, anak ka. Anya kay kano ti trabaho na iti Manila, nanang? No husto tinangkaw, kat opisina ka na, ti pagtrabahuan na. Ay nawaw, naggasat launay ni Mari Karen no kasta nanang. Siya ka nabayagan nga agap-apply iti trabaho. Aging gaita, sa anak pa yan naalaala. Ano sampay laeng ti makipurdiya, anak ka. Adan to ka de. Anya pa ngay nga rod nanang. Awan mo't pagpilya. Sika Mari Karen. Ijay Manila mat gaya man ti pagtrabahoam. Di mo pa'y impakpakam mo mat kanyak, Mare. Surprise ko mga Rod, Mari Lori. Naragsakak para kan ka, Mare. Kamaudyanan na. At damat laangan mayat a pagtrabahoam. Pudno launay, Mari. Idi pa yung arapaap ko ti agtrabaho iti opisina. Amangan kit din wag kasapulan da pa'y iti empleyado, Mare. Ha? Amangan na da pa'y mat mabalin ang ma-applyan, Mare. Tapadasik mamatag-apply. Ay, kwa, Mari Lori. Pasensya kan, ngam kompleto kami mga ninang. Kasta ka di, Mare. Payam, no agkasapulan damanen iti empleyadong, i-text ka adagos, Mari Lori. Nakitam ka di post ni Karen iti Facebook na, bakla? Anyatin post na. Panagkunakat da ito yung ti office na ija Manila. Kita mo, nagmayat si ka. Ay na wow! Talaga gaya may mayat ti trabaho ni Manang Lori. Wan nga rod, office pa lang. Ay na wow! Sigurado anangina ti sweldo ni Mari Karen. Adumat gayam timpos na Katwan mat. Kita ang pay dagiti in-post na kan kananda. Ay na wow! Social si ka! Ay na, sana all ka ni Manang Karen. Ay, datamot nga bakla. Kaano mat nga tama, daan tamot iti mayat at trabaho. Taita, tidita sigurado. Ngam adantuan. Hello, Mari Karen. Kumusta kan, Mari Lori? Sa anak pa'y ama ka video call kan ka ita, Awag laang timabalin, Mare. Pasensya kan, Intun maminsan tulangan. Okay lang, Mare. Nasayat kami mat dito'y, Mare. Sika ngay, kumusta ka mat dita Manila? Ay na, kaaw-awid ko laang. Adaak dito'y kundok ita, Mare. Isu ka DJ in my name iti Facebook itay, Mare? Wan, Mare. Ay na, nagmayat mat gayam ti pagnanaedam dita, Mari Karen. Wan, Mare. Adda sufakan ko dyan ti pagturugan, Mare. Naggasat ka talaga, Mari Karen. Mayat ti sweldom, mayat ti trabahom, mayat ti kankanam, kundo pa ti pagnaedam. Sana all, Mare. Ni Karen ka ti ka video call mo itay, Lore, anak ka. Ay, saan a video call day jay, nanang? Ha? Saan ka no pa yung mabalin nga video call kami? Iso nga, awag lang ti mabalin. May mayat ko ano video call.
Tapno makita yu titunggal may sa anak kaw. Kumaa, ngam saan ka no amabalin ta nakapsot ka no ti wifi ni Mari Karen? Ay niya di ko na naitay. Kun daw ti pagnanaudan na ijay Manila, anak ka. Wan nanang, ada ka no sufada ken kutsyon ti pagturugan da. Ay nawaw, sana all iti kumare manakaw. Wan nga rod nanang, or-orayak nga da bakante iti pagtrabahuan na, taagaplayak mamat. Dayta ti kasayaatan nga aramidam lori anak kaw. Agpatulong ka kini Karen agayemaw. Sigurado ang matulungan na kaday dyan. Anya ti ko namitayan, Vin? Nagpasyar ka ija Manila? Wen, kasar ngamin ti kasinsin ko, ket inimbitar na kami. Aya? No kayat mo umay ka. Mabalen. Ay nawaw, mabalin latamat, no nawaya ka. Pagpampanunutak pa'y bakla, ibagaktukan ka no anya ti desisyon ko. O sige e-text na, tapno may bagak iti kasinsin ko, nga ada +1 me. Kasla kayat ko ti mapan bakla. Amangan no asidag iti papanan tayo ti pagtrabahuan ni Mari Karen. Ay, wala niya! Ay, salud-sudom to kan ko na, no sa dino di Manila ti pagtrabahuan na. Tasarong karantan to. Plano mi pa Manila into no may alawas, Mari Karen. Salud-sudag ko man, no asidag ka iti address nga imbagak kan ka itay. Ha? Umay ka kumamat lang sa rungkara, no asidag lang, Mare. Ay, kuha, Mari Lori. Adayo iti pagtrab-trabahwak ti address ng bagam itay. Kasta ka di, Mare? Ay, sayang man. Samay saan ang mabalin ti bisita, Mare? Ay, nawaw. Istrikto damat gayam, Mare. Ay, Mare. Talaga nga istriktuda. Bayam, teksan kanto no agawidak inton sumaruno abulan. Tatanto agistorya, ha, Mare? Sige, Mari Karen. Good night nga rudan. Agan-anad kamot iti biyahe yaw lori anak kaw. Ay, nawaw. Wan ka di, nanang. Usaran mi ti lugan da bakla. Isungawan ti pagdanagan nyo. Pakumustaan daktukan Karen anak kaw. Saan mi samot ang mabisita ni Mari Karen, nanang? Adayumat kami ti pagtrabahuan na, iti papanan mi. Kasta ka day. Wan, nanang. Inawagak idirabi kat isumat ti kunhana. Sa maysa, saan ka no mabalin ti agbisita iti pagtrabahuan na? Istrikto da ka no, nanang. Ay, sayang mo't nga rod no kasta. Makitan to, nanang. Amangan no agbaliw to ti kapanunutan ni Mari Karen kat sumabat to. O sige, agrubwatak nga rodan, nanang. Agurura yun ni bakla. Agrubwat kami kanon. Mabit lang, bakla. Ay nawaw, apay. Kasla ni Mari Karen matinalabsan tayong aglaklako iti igit ti kalsada. Manang Karen ko na. Wan. Ay nawaw, nagaduda nga glaklako itinateng. Diyak mo't nakita ni Manang Karen. Amang ano karuprupa na Saan ang mabalin nga kamaliak, bakla? Saan kanya sikat ng ibaga? Nga opisina ti pagtrabahuan ni Manang Karen. Anya kumaga po nga umay dito nga glako Iatras mo ba si tilugan, bakla? Sana bali, tawan mo't unay lugan ang lumablabas. Ay na, mga ano karuprupa na laing tinakita. Panagkunak ka talaga ni Mari Karen tinakita. Sige man, iatras ko. Iti kasta, mapnak ka. Kunakon kat. Sika tinakitak, Mari Karen. Naimbaglaangan tanarupaan ka. Dito iti pagsaritaan ta. Tapno saan ang mga dagiti kakadwak, Mari Lori. Naimbaglaangan tanayrupan ka, Mari. Anya ter aramidin nyo dito, Mari. Agpa-Manila kami kuma. Nakita ka. Iso nagsardang kami pa'y kadabakla.
Aglakla ko kamat gayam dito higit ti kalsada, Mari Karen. Di ko nam kat opisina ti pagtrabahuam. Ay nawaw. Ay kwa, opisina ti pagtrabaho ha. Ngam imayak laang naglako ditoy. Taka sa pulak ti sideline, Mare. Aya? Un, no kasta nga awan ti trabaho mi iti opisina. Dito'y igid ti kalsada ti ayan ko. Aglaklako kami iti kumkumpurme. Talaga naggagat ka, Mari. Anda mayat at trabaho. Kaya't mo pa iti aglako, iti kumkumporme. O, itay pa'y adi ka matagtagari, bakla. Apay ka di. Adala na unag apang panunutek. Ay, no, anya day tapang panunutan, bakla. Panagkunak, inulbudan na tayo ni Manang Karen. Kasano matanay bagan ti kasta? Kasla saan matapod ng opisina ti pagtrabahuan na? Di mo ka dinangag ti imbaga na kanyak itay. Ti kunana, kat aglakla ko da kanong itiigit ti kalsada, no, awan trabaho da iti opisina da, bakla. Sideline na kano. Mamatati ka? Wen ata kumarikat nga rod. Sa maysa, daan niya kumaaga po nga gulbot ni Mari Karen kanyak. Ay, basta! Sa bali ti agparparik na kanyak. Sarde nga mon ti agpanunot iti kumkumpurme. Kasano ama enjoy mo ti bakasyon mo dito'y Manila nga, ino kasta? Kumusta nga iti bakasyon nyo iti Manila, Lori anak ka? Kumusta ti kasar anapanan niyaw? Nasaya at matnanang. Amoyo ka di. Nakita mi ni Mari Karen. Ay nawaw, kunak man no adayo ti pagtrab-trabahuan na iti napanan niyaw. Kastoy nga minanang. Nadalanan mi ti paglaklakwan da iti nateng. Anya, Gusto tinangag mo nanang. Aglaklako ni Mari Karen iti nateng iti igid ti kalsada. Iso ang nakita mi ka ni bakla. kunak man no opisina ti pagtrab-trabahuan na. Ti ko na namat kanyak kat mapanda ka no aglako no kasta nga awan trabaho da iti opisina. Ah, kasta gayam. Ay talaga mo't anagagat ti kumari maanak ka. Wan nga rod nanang. Mang opisina lang nga rodin. Aglaklako pa'y laang iti kumkumporme. Iso abilibak unay iti kumarik nanang. Sigurado ang mabigla ka itinaamuat. Ay nawaw. Anya di kayat mo asawan bakla. Natugaw ka man. Ha? Makapadanag ka mata bakla. Ay na, relax ka laang ka di. Saan mo't ang makapadanag ti ibagat? Anya nga minday jay aya. Inulbudan na tayo ni Manang Karen. Kastoy ni, Inulbodan nga. Kasano? i-search mo iti Google Lens ti ipupos na iti Facebook. Tapno maamuan, tinaamuan. Ay nawaw. Idiritsum nga minan ti agistorya bakla. Unay kamat putad-putad ti istoryam. Amin nga ipupos na aladawan na iti Facebook. Naggapo iti Google. Anya? Kitam ti kunada nga office na, oh. Oh, agraman ti kunada, kondominyo ang mapagnanairanda. Naggapo iti Google. Adto iti ebidensya. Gusto tinangag mo nanang. Naggapo iti Google dagiti info post ni Mari Karen iti Facebook na. Ay nawaw. Anya day ta Google ay anak ka. Google nanang, saan a Google? Anya nga rod day ta. Jakmet nga rod amuno anya day ta Google nga ibagbagam. Ti Google nanang, kat mabalin a pag-searchan. Online day jay nanang. Kasapulan ti internet. Iso tinangalaan ni Mari Karen kadagiti info post na. Kasano anaamuan nyo anagapo iti Google ti impos na anak ka. In search ni bakla iti Google Lens nanang. Ah, no kasta. Nagulbod gayam ti kumaraym. Ay, day tangarod nanang. Diyak maawatan no apay amasapol nga aramidan ni Mari Karen ti kasjay. Ibain na siguro piman ti trabaho na anak ka.
iti anya ko maagapungay, nanang. Kat legal mat ti agla ko iti nateng. Ay baglangan, tanagawid ka. Amaw dagiti agwarwaras adamag may papanken ka anak kao. Un tatang, amok day ta. Puno ka day. Puno ka day asan nga opisina ti pagtratrabaham. Ngaglaklako ka kanum itinateng iti igit ti kalsada. Un tatang, Ay. day ta ti pudno. Ah, Nagapula ang iti Google, dagiti impupus ko iti Facebook. ay apaw jak maawatan. Nuapay amasapul nga aramidem ti kasta. Mabayinak lang ang amin tatang. Ang mga no katawaan dagiti kalugaran tayo. Numaamuan dati pudno at trabaho. Amo manakaw. Awan ti makagapaw nga ibain mo ti trabahom. Trabaho latamit ti aglako iti kumpurmi dita. Dahito iti maibagak anak. Urayan niya pa iti trabahom. Di mo ibain. Nang runa no amom aligal. Trabaho lataday ta. Pasensya kayo, Mari Lori. Nagulbudak kada kayo. Okay lang, Mari Karen. Maawatak, no apay ngay naramid mo ti kasjay. Mabainak unay iti inaramid ko, Mari. Tinapatag, naamiris mo ti bidtot mo, Mare. Sigurado nga adumanin ti sao dagiti kalugaran tayo, Mari. Amo, Mare. Urayan niya pa iti ibaga dagiti Marites. Di mo latan ikaskaso. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti trabaho, Mare. Di mo patulan dagiti chismosa. Bye-bye am nga isuda ti ma-stress, Mare. Agyaman aklaunay, Mari Lori. Awanan yaman na, Mare. Katinton maminsan, di mon ibain ti trabaho. Di kan mangala iti ladawan iti online. Tapno adala ang maipost mo, kan maipalastog mo iti Facebook. Ay, nawaw! Tinalinis at trabaho, rumbang nalaang nga ipagpanakkel. Tinakababain, kadya agtakaw katapnula ang adama ipalastog mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Piniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Di na tendaran tayo akasar. Maduti na amok kababalasang siga. Ay nawaw. Anya nga enjoy nga ibagbagam. Nagalasto pa dagiti babalasang da. Danda ni awan mapilik nga isala. Napili ka lang pare. Nagdadyaling tupay dagiti babalasang da. Saan ka amaburing? Amuda ti makisama. Oho. Uray man no naragsak da kasasao. Jak tumila kursonada ti ropa da. Uray awan makisalsala. Ay nawaw. Unay kamutin pare. Madi matikas na. Panaguyaw mo tayo na. Kagpay sumait. Panaguyaw mo nga ibagbagamay. Awit ang manjay lakok akarabasa. Ipan mo ijay balay da isaing. Kita mata numano ti kilo na. Alaam ton bayad na. 20 kano ti per kilaw. Asino nga ising? Jikas labat aw. Oh, ay nawaw. Rugyam manon ti kinadilaw mo ako na. Ay nawaw. Kanya nga ruti baga ngay. Alangan nga ibaga ka natayag kan siksay. Awam amukag nagan iti ising akas jay. Ay nawaw. Kat ni ising a komersyante di tadaya ah. Kay sumait. Kanong ipangkaw? Uray inton malpas ti pangaldawon na. Alang na lang. Mga anak pa'y. Sakbay nga ipan ko dayta. Ano sam nga ipan? Imbag lang nga igatang iti masida.
naggagat ka matan ti de. Si kagayam ti binaon ni nanang mo amang yip kadagiti gatgatanga. Wen, ikilo mo numano akilaw. Tabayada mo, kag dardarasak. Ay nawaw, aginanakapay matang, agkalingutan kan. Mabiit laan, mangalak iti pagpunas mo iti lingat mo. Kan mangalak iti pagpalamiis mo. Ay nawa, saan ni Sing? Kinuna mo nga dardarasak sana ya. Sa dino ka di papanam, Mapana kagaram iti balasang ah. ay nawaw, saan ka di ang mabalin asyakla nga? Ah, Kursunada ka, ngamin naggagat ka. apay balasang kaya? Katuan mo, apay nadamag mo ay nga nagkasarap. Ay nawaw, kung ano masikog ka. Kinu nagdakil mo tatyan mo. Si kamot, bilbil day ta saan asiko? Pasensya ka na. Jacket, ibabaya, bilbilan, nakasla nag-belt bag. Saan ko mga saksakit tinaka mo ah, tagpay sumay. Baylier pay. Hey, sakti mababay ni tirarambi din tenak mo. Ay nawaw, apay, anyamanin ti inaramid na aya. Iso ti pagtutungtungan dahil di paradaan. Ada pinabainan na kano analukmag. Rumbeng kumakano a duble ti pasahin na. Kaawam magkano ti pagtugawan tay pangsangapulo a pasahiros day tilugan. Tay nakupado na magkano tay pagtugawan ti dua. Ay nawaw, jakman amaw no apayakas di ti ugali ti anak mau. Timaday. Ang mga no makasapol iti mang tibabken kwa na nukas jay laag. Amom, pare Toms. Adanam amok na pintas a balasang, ije ka bangibang abaryaw. Ay nawaw, itala anak kangagak iti pamadayaw kan ka pare. Saan apuro yaw? Winata talagamit ana pintas da dya babae. Kag panangpunam, kayat na kamot. Kaslangarod. Ay nawaw, kag nagswerte kan ngayon no kayat na ka. Agsubliak to manan ijay. Bareng mapagasatan ak iti da dya babae. Umayak man mat pare, tapno makita ka man. Ay nawaw, Sana yun. Ang mga no sulutempay. Narigataon. ay nawaw. Talagan sama ta desidido ka nga agaram manong. Taga dito'y kami kabangi-bangi abaryo ngam dumayo ka o may agaram. Gapuken ka ading kao. Talagang agayataken ka. Manipod nakita ka. Ay na, saan ka na mapukaw dito'y panunot ka? Ay nawaw, ang mga nubulbulaan naklaang. Ay saan? Talaga napudnuaken ka. Sikat kayat kong ikasar. Ikanak pa'y nga rod iti gundaway kung agpanunot manong. Kun kita no agsubli kan tupay. Amangan nga minuparparaw pa lang ti panagayat mo kanya. Ay nawaw, nakasagana ak nga aguray, ading kao. Apay, sino ay ati madamdama kong ar-armaim di takabang-ibang tayo abaryaw? Nilinda tatang. Ay sos, nagpintas na dya babae. Ay nasapay lang ko matasong batan na kon. Ay nawaw, bareng ano sungbatan na ka. Bareng no saan adumanon ken kwa na ti kinauyaw maw. Sana pa naguyaw, nagpaysuti bagbagak tatang. Wain, gimadit ti kasta nga aramid mo anak kaw. Ay nawaw, diyan nga rod mo malapdan to'y ngiwat ko no kwa. Ay sorsorwam ngay katenday ta nga aramid maw. Adak manahin ading anapintas. Ay nawaw, talaga napudno ka kanya. Gaputamaan usam ti agsubli-subli. Ay uwin met ading anapintas. Sige man laangan, aklunan ka. Saan ka naparigatan ta kaasi ka mo? Ay yes! Ay nawaw! Ay na! Dan ka ayan ayat ko anapintas. Ay na, agyaman ak una iti panangaklon mo kanya ading ka. Ikasar ka adagos ay. Ay nawaw, kasar adagos? Ay ikaw na, tapno saan da kan amaagaw kanyak. Umay kami dumano ng ading ka. Ay, kayat ko ngayam amunak pa'y matanga umuna kadagiti dadakkel mo. Sakbay adumanon kayo. Ay nawaw, awan problema dita. Napintas akaayan ayat ka.
matungpal ti kayat mo. Nanang, tatang, amo kada kayo ni Linda. Kaayan ayat kaw. Ay nawaw, nagpintas kamutin balasang kaw. Imbag man, takinayat mo to'y anak me. Napingat mo't ngamin nga agaram nana. Iso asinong bata kun Malakan, anusam nga ron to'y anak me, balasang kaw. Ginanos kayo awain. Wen tata, kunana ngamin adumanon kayo kanon. Ngam kinunakmat, akayat kayo pa'y nga maamam mo nga umuna. Manasaya mo. Tapno makapasyar ka mo ditaw. Ito ta nakita mo natatang kananang. Mabalinan na dumanon kami. Ay nawaw, unan nasingpat mat dagiti dadakkel mo. No kayat daklakit ni ngagbalin amanugang, di dumanon kayon. Pagyamanan mikit di abalasang kaw. Takinayat mo to'y anak me. Ay nawaw, nakajakpat kamit pare. Nagpintas ngagpaiso tay kaayan ayat mo. Makapaapal kamit pare. Ay nawaw, unak tumod nga umapal ka pare. Kasanungay anapasumbat pare. Tinutukam sa amat. Kasla ko na nalaadak una yun. Ay no, saan mat pare? Ng amangan, numaamuan na kikinauyaw mo. Kat agbabawi ang makikasarkan ka. Ay nawaw, gapula iti dayta. Agbabawin. Ay, manong umatang aman itilaok aan anan? Ay nawaw, sino ka? Ita ka lang nga makita Ay, anhing unihing umirhian Ay nawaw, kwa nusyak ti si kadeng. Agyanak latan iji unag ti balay. Sa anak arumrumwar. Ngamen, saan awatan ti saom? Mabainak la arumwar no siya. Wow, apay umangay nga iparit mo alumwarak. At agmirmiro ka karon inanalos awaas. May mayat na inuyen, ngem di agpalamaak. Jak amo kang ka. Di nakasasaw. Jak awatan ti bagbagam. Uno, manglalat ka man iti kudil ti aso. Ta itapal mo dita napisang akudil ti bibig mo. Ay, mastos ang yaman nahaan ahi ate ang naas oy akahaan na. Ay nawaw. Oh, dita ka man langayin. Panawan kan. Ay na, mastos na niya alalai. Nauyaw unay anang iti asanyak. Apay nga nga naaas na atak-tao. Ay nawaw, ang mga nuniti ditidakda kamaton. Isula ang matinauyaw dito'y lugar tayo. Hay, asla ahino nga aghahaa. Saan munton nga asit gan? Tatalaga nga ibabain na kadayjay. Anan tula tapang na man na inhan. Uray po utam ti inuna. Alabay amon insan. Saan mulatan apan panunutan? Tadi iso apakasaksakitan tinakam mo. Oh yeah, talaga ahaanan. Saan nga iso imang lapon anyak, ngaghapon ito nanalaw sa awaas. Excited akong iti umadanin na panagkalay sa talinda. Oray siyak mat dedi. Ay, sa dino ka diti kayat mo apagyananta. Inton malpas ti kalay sa ta. Sika ano sa dino? Ije tulat tan balay Sa nabalay. Ta dito'y balayaw ti pakaangayan ti kasarta. Kit iso ano iso ti kayat mo. Congratulations! Ay, agyaman na, pare. Thank you.
Ay naman. Ado ti sagana pare di kagbabay na mangan. Wen? Kumpare, agyaman na. Talaga anak ka, pintas ka, Linda. Ay nawaw, agyaman nak. Ay naman. Kastoy at agpili at asawain na parts. Iso nga nung makiasawa ka. Tay napintas ti pilyan. Tapno napimpintas to mo ti agbalin nga anak yaw. Ay, unan niya, pare. Lakay, makapangpanganak iti mangga. Ay nawaw. Rab-rab mangan ka iti mangga? Alamot tan alakay. Mapanakiyalaan iti mangga. Ay, alaman langin. Ag-plus light ako na mapanmangalay iti mangga iti bantay Agyaman naklakay Ay no, ay nawaw. Oh, nag-sweet lakot to asawa ko na ya. Saan ka ngagbaybayag Uy, mabitak lang. Ay, umayak samad lakay. Kayat ko di sumurot. Ay nawaw. Ay, saanan? Ang mga numay galis ka pa'y. Ang mga husto ti atap ko, nga ginaw ka. Ha? Wan nga agpaiso. Saan pa'y asimang pati binulan ko? An nadam nga rod ti bagay, balasang kaw. Masikog kagaya man. Wan nga rod nanang. Nagragsak nga rod ni Teddy. Sigurado pintas to ti anak mo, balasang kaw. Tanagpintas ka. Ay nawaw. Sapay la kumaan nanang. Uray anya pa'y ti itsura ti anak ko. Naragsakak latta. Tamadan kami ni iti anak. Siyempre, parabor ti Diyos dayto eh. Ay balasang kaw. Dayta ti kapatgan. Kahit, anya ngay ti kayat mo nga umuna nga anak ya. Babae, wano lalaki. Babae man mo no lalaki nanang. Okay laang kanya. Manang, umatang aman iti kan anan? Ay wow. Nagimas matanday ta suman alakom. Manungay ti may sadita. Tenmehon imay ha. Umatang antap na makala ko anan. Ay nawaw. Talaga agumatangak ta paboritok dayta. Ikanak man nga rod iti innam a piraso. Ay! Ningyo! Manang! Ne, nangalam iti kan ka na masuman. Ginatang ko ijaglakla ko na sabat ko lakay. Ningungo? Wan lakay. Ay naku, nagadwa paggatangam. Ni pa'y langungo mahit tigim matangam. Ay. Intom na minsan nga da kayat mo akanan. Ibagam kanyak, tasyak ti gumatang. Sana kumkumpurmi ti paggatangam, bakit? Ay nawaw. Di ka pa'y agyaman ta nakatulong ako rebasit lang nga banag. Nabawasan pi man ginadagsen nga isursursur na. Anya ko mati pakibiyangam ngay kadakwada. Ay maditikas talakay. Agsapsapol di tao. Imbag tamo na pa'y ti agsapol. Ne, si Kamag gayam ti masabat ko ti day. Naggapuam ngay. Ingatangak, tinapintas nga asawak iti prutas. Napintas ka no ti prutas iti masikugkay. Ay nawaw. Damag ko anasing pati asawam ti day. Ay nawaw. Gatsak, apay sanak anasing pay? Nalaing kang aguyaw. Uray, tagpay sumuti bagbagak. Ay nawaw. Gaputawan pa kauyawamon. Ada karbengamon nga aguyaw. Kuwi na. Kasi ta, nakaasawak iti awan pakauyawan na. Nagpintas ti asawak. Ket siguradaw, napintas tumot ti anak may. Itaray na kun iti ospital lakay. Agsakit matanti tiyan ko. Kasaya Aray bakit? ko. May turod mo pa iti sakit na. Uray nak, mapanak man kita iti lugan. Sige man nga rod lakay. Saan kang agbaybay aguhan? Uy, lumabasak dita balay dananang. Taibaon ko pa ilang nga umay dito. Taisuti mang kadwakan ka.
Apay ngay nanan. Apay kasto'y titsura ti anak may. Pisang mo ti bibignan. Kat, anya ngay nga rod no iso temparabor ti Diyos kada kayo anak ko. Kasi mo ti anak ko. Sigurado nga uyawan dan tao. Ay nawaw. Ita, marik na mo, nagiti inararamid mo, iti pada mataaw. Uwan kagpaisaw. Ano ti inuyaw ka? Amang ano da ito yan ti dusag. Ang ti anak ko matin tinaglakam. Napakawanan na kumapaw. Di mo ko may palubos. Nga uyawan dan to mat ti anak ka. Ay, nawaw! Ti tauan na uyaw, mauyaw tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.